Damir Krznar, čestitke za zmago 4-0 proti Radomljam, 4 zadetki v drugem polčasu. Kaj je bilo tisto, kar je na koncu presodilo po vašem mnenju? Ok, 4-0, lijepa zmaga, velika zmaga, mada nije tako bilo u igri, čak i možda previsoka za ono što je na terenu izgledalo. Ono što je presudilo je mirnoća koju smo imali u prvom poluvremenu, mirnoća koja nam je trebala i drugo, ali ipak nešto malo više energije u smislu brzog protoka lopte, brzog okreta strane u drugom poluvremenu i to je taj mali jezičac koji je otvorio Radomlje, ali nakon toga, nakon 1-0, 2-0, ruksak je pal s leđa i onda smo zbilja poletili i na kraju je to lijepo izgledalo. Kako pomembna je ta zmaga ob začetku tega res gostega ritma, sedaj ob zaključku jesenskega dela? A sigurno da vas takva pobjeda nosi dalje i u podsvijesti je umor manji nego što bi bio da smo se puno mučili, da je bilo 1-0 ili nešto sličnoga, da smo visili. Ovako sa 4-0 ipak taj nekakav pozitivni adrenalin će nas, vjerujem, nositi. Sigurno da ima da je raspored malo gust, 4 utakmice praktički 12-13 dana, ali ono što nas veseli da je uvijek reakcija sa klupe jako dobra svih igrača koji ulaze, tako da oni pokazuju da je tu širina kadra dovoljna da izguramo još te 3 i vjerujemo da u svakoj u sljedeće 3 možemo pružiti igru ovu i ovakvu ili sličnu, ali u biti igru dovoljnu za pobjede i za dobre rezultate i dalje. Naslednja tekma, naslednji nasprotnik Aluminij, ekipa, ki je Celje letos še ni premagalo, izenačen rezultat v prvem krogu, na to poraz na domačem terenu, sedaj prva priložnost za zmago, sedaj v vlogi trenerja Celja. Kakšen nasprotnik bo Aluminij in kaj bo treba storiti za zmago? Jako težak protivnik, jako zahtjevan protivnik, pogotovo na njihovom terenu, protivnik koji je direktan, agresivan i morat ćemo biti mudri sa izborom pojedinaca za tu utakmicu, isto tako i sa planom igre. Vjerujem da recept imamo, samo od recepta do gotovog jela je dug put, nadam se da bude desert sladak.